igitangaza inkuru zitangaje zibyutse zivugwa kuri uyu munsi ku itariki ya 8 z'ukwa 10 2022, aho benshi babyise ko tugeze noneho ku bihe by'imperuka noneho ku buryo bugaragara. Mu gihugu cy'u Rwanda habaye igitangaza inka yavukanye amaguru 8, imirizo 2, ibihimba 2 ndetse igitangaje ifite umutwe umwe. Nawe wakwibaza ngo ni gute yagira umutwe umwe ku bihimba 2 ku maguru 8 ndetse n'imirizo 2? Mu karere ka Gicumbi ahazwi nk'ibyumba, abenshi bakomeje kwibaza noneho aho isi yacu igeze y'iyi minsi nyuma y'icyorezo cya coronavirus, intambara irimo kubera muri Ukraine, aho Abarusiya bajengereje Ukraine, ndetse n'icyorezo cya Ebola. Abantu rwose bakomeje gushyira amavi hasi basenga ati noneho ibintu bigeze ku ndunduro.